Deca ga jednom i nosi na popravku, više se ništa. Gore da udvane. Gore smo u 12. Dođemo na štenje. Ajde bre. Znači izdajci. Sada vas sve ovako zajednički pozdravim u svoje lično ime i planinarskog društva Kopaonik koji organizuje ovaj skup i ovu tradicionalnu manifestaciju koja svake godine sve više i više ljudi prikuplja. Verujte da sam ove godine odgovarao ljude od ove staze, svaki put preko 200 imamo ljudi treba da prođemo. U tom kontekstu vas molim, u delovima staze, staza je dobro markirana. Nemoj neko da ima zamjerke za markiranje ko što ja markiram. Dobro je markirana i neće se niko izgubiti. Ali ima delove da idemo asfaltom, trotorom, prelazimo kružni put gde možda bude opasno. Molim vas da idemo u koloni. Opustite se, uživajte, družite, pričajte, sve je dozvoljeno. Uživajte u lepotama, bit će i šume i svega. Ali nemoj da srljate ispred vodiča, da idete putem i tako dalje. Znači, na kraju kolone će biti ovaj gospodin sa lepom figurom, a nije moja bolja, ja ću biti na početku. Tako da znači. Sada bih iskoristio, kako već ovdje, inače čekamo naše drugare planare iz Kragujevca da stignu, tu su neke za sve one koji možda po prvi put dolaze, su retko dolazili ovdje, a iz Beograda su, i za sve one koji nisu iz Beograda, čuli su za Jajince. Znači, ovo je veliko stratište iz jednog od naših ratova, od onog onomad. Znači, samo malo, od 1941. godine, 6. juna, znači ovo je bilo strelište i otvoreno je za streljanje. Odavde su sve do 6. novembra 1943. dovodili ljude iz logora, znači iz Banjičkog sajmišta, čak i iz drugih mesta. Tako da se smatra da je nekada oko 80.000 ljudi streljano na ovom mjestu. Da bi najslikovitije bilo, kako je to izgledalo. Ja imam jednu priču koju sam mislio da će međutim, što ovdje imamo i neki susrete koji nisu iz naše zemlje, dobro bi bilo da se saznaju o našoj slobodi i stradanjima i da prenesu dalje svoju zemlju kad se vrati. Što smo mi u slučaju ove godine prebacili na ovaj datum. Uvijek smo sljedećeg vikenda vodili i to baš nedelja kada su Marteći. A to je, znate, jedan od naših najlepših praznika, 3 put lepši od 8. marta. I mislim da, koliko ja znam, samo Meksikanci mi imamo tako taj lep praznik posvećen majci i ženi. Pa na taj dan sam ja volio da ispričam jednu autentičnu priču iz tog perioda. Znači, 1941. je žena uhapšena i bila je trudna. Ona se porodila tih dana u Banjičkom logoru. 3 godine je njeno čedo raslo, je dete, ona je pričala o šumi, o cveću, o livadi, o pticama, ali nikad nije mogla da pokaže. I prvi put mu je to pokazala na dan streljanja, kada je dete imalo 3 godine, izveli i to dete ničim krivo je bilo streljano zajedno sa majkom. Ovo sam ispričao čisto da bi bila autentična priča, da vidite koliko
danas rekli. Znači, lepo vreme, dobro društvo, lepo smo sa ovim bih vas još jednom pozdravio, sve ste nas imali. Samo ćemo još probati i upišu i kupe bonove, da sačekamo ove drugari iz Kragujevca, jer one neće da... Znači, eto, vodi se kao centar Kumodraža, a inače je tu rodna kuća Vojvode Stepe. Zato se i nalazi ovde ovaj njegov spomenik. Ranije smo turu išli do njegove rodne kuće, međutim prolazak nema, trotoara, za ovoliko ljudi totalno nebezbedno, a i malo me sramota kako se održava i na šta liči, tako da ćemo zaobići, ali nećemo propustiti priliku da ga spomenemo. Znači, to verovatno svi znate, ovi mlađe generacije, da je to naš veliki vojskovođa iz Balkanskih ratova, iz Prvog svjetskog rata, legendarni pobednik na Ceru i tako dalje. Pošto je sva puno i pola je ne čuje, tako ja neću, imam ja svoje neke pikanterije, čujene priče o njemu, ali bi zamolio kolegu koji to malo bolje zna i čija je struka i koji voli neku reč da kaže, pa izvoli. Pričajte bliže da čujete, nećete se poprijeti. Ištimo se, svi. Dakle, Bora je lepo rekao, Stepa Stepanović, vojvoda, rođen je ovdje u Kumodražu i učesnik je svih oslobodilačkih ratova, počev od onih 1876-78, posle čega je usledio Berlinski kongres na kome je Srbija dobila pun nezavisnost i međunarodno priznanje. Gore je rekao također da je učestvovao u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. Prvi svjetski rat kad ga je počeo, zatekao da je u činu generala, da se govorilo general, on je bio general Stepa. Jedini vojvoda je bio putnik u to vreme, znači on je bio načelnik štaba vrhovne komande, a Stepa je bio komandant druge divizije. U čemu je njegova veličina kad je u pitanju pobjeda na Ceru, u Cerskoj bici? Zato što su, svi ste nadam se gledali Marš na Drinu i to više puta, jeste vidjeli kad Ursula otprilike kaže Stepi, generale, sjećate se vi da sam ja rekao da će Švabe udariti preko Drine, a vi mene oboriste na ispitu. Ovaj mu kaže, pa dobro, prošli su kao isti na ispitu palci. Zato što je ovdje od Šapca pa nadalje Savom nizvodno, Sremska Mitrovica i tako dalje, naspram Šapca bila koncentrisana druga Austro-Ugarska armija. Ali pazite, ta druga Austro-Ugarska armija imala je samo manevarsko dejstvo i njen je zadatak bio da
u slučaju neuspeha Počoreka koji udara iz Bosne, sa svojim korpusima iz Bosne, on ide preko Drine. Izabrao je pravac koji je najgori po njega. Nijedan strateg ne bi izabrao taj pravac. Znači, kao što je Počorek uradio, u korist svoje štete on uradio. Jer svaki normalan vojnik je očekivao napad sa severa, jer to su komunikacijski pravci od rimskog doba Vladave. A ta druga austrougarska armija je bila tu postavljena da bi zastrašila, da bi privukla pažnju. Spomenući samo da je u drugoj austrougarskoj armiji bio sin naroda i narodnosti, kasnije kao kaplan Josip Broz u toj drugoj austrougarskoj armiji. Znači, sa Drine, preko Drine, forsiraju Drinu, prešli su već austrougarske trupe Oskara von Potjoreka, ili Počoreka, mi kažem, posebno da kažem. Došli su već do Visova, zauzeli su Visove cere, znači već su oni ovladali kotama koje su bile zadnjih pohodnika. Veličina te pobjede Stepine je u tome što je on blagovremeno uvidio, znači da je druga austrougarska armija samo tu da privuče pažnju, prigrupisao je svoje snage. Znate kad vi povlačite sa sobom 50-60 hiljada ljudi sa kompletnom opremom, ratnom spremom i tako. I Stepa je, znači, pregrupisao svoju diviziju, povukao je sa severa i okrenuo se ka zapadu, ka Drini. Za kratko vreme, znači,